Nó giống tập phụ muộn bây giờ na, bây giờ sang anh case tiếng nghe này thì khá, bây giờ sang hiện case bản địa này à, bậc hạt azuan cột niệm do kinh convict đó, chút hai cột appeal mấy cái này, appeal lại anh nhớ vangin, tu này hiện convict kan ti thấy lo va, tu này chuẩn bị ra lên, anh ấy phi chú lâu bậc hạt đắng case anh ấy chú mi case main accused chú bus speaker rồi này tôi bung luôn liền chung case anh ấy chú bus ngun liền chung and 14 others tiền này em chung trang hiện charge sheet bị thọc hạt anh ấy đó tin prosecution sanction deal make ani boka so wang chuan anticipatory bail lo lak lok te po that karing speaker case kan ei ka thelo when ni teng yan en case ange ane karon share chuak ange a case share chuak pu speaker khong ayin moru za soi don hian in khoi zela ala zo bel speaker khong ai takin kan hospital ko cha cha karinga prosecution order po kan ngai tua mek emo as tu tiang tura submit tiang deuh khana soin ka share ka sexual ni mai the kan host leader khan prosecution order pola omlo case register pola omlo kha case nei tiang in pu kha chi don mi speaker an sexual thei khop maya ei veila mi te hianin case nei lo prosecution sanction and deal ngai reng man le khovela hian le so wang chuan pusir sang a chuan kan member zom tak pungu na case a hian atel veni som pali te zinga atel ve so wang chuan an case so inang renga a case so kan soyenge ACB PS case number 4/2022 dated 26 May sang ni som nile patni under section 409/120B/34 IPC red with 11/13 within bracket A within bracket 1 within bracket B and 13/2 PC Act 1988 ani chu ami ring ming te chu chiar chuak vek lo vila hemi hi tuna hian charge sheet pe ani to chu wangin prosecution sanction deal make ani speaker ka tho pui te po hi ni seng case ania prosecution sanction min on deal zon ka pedon tu ba hum ka tumlo tun malamin prosecution sanction deal in hum te alo am to thina kan tum be lo kan sa case number khating chon ke kan the lo kein voini theng hian ACB case kan ei ka hello tuna budir sang ana speaker khomai takin khatia soi chu tak la rawa chuan inquiry te pon lokala longtlai bypass road CM kan ni line central project kan siama cheng vai bel che som pakhat alo chuak ani CM kan ni line tudi hun lai chuan MLA kan pek don nai khania cheng vai bel seli le nuai som sari alo chuaka naya khat po ko khoi lo pathiang khong ai na zara ACB an local point he khe sa hian tel na pakhat chu ko ta la sen chu speaker chu kan he na local te an ya chu don case kan ei ka hello chu an nei case te ni chu hela ni la na po khan tra ma sa po khan case ne im hlatlat lo kha kan nei to chu wang chon speaker thu dik thi soi thi ni la a thain ka thi prosecution sanction speaker po na kan member zon tak hian case anei te me wa so wang ka advice du chu anticipatory bail lo la turin ka advice du ni kan nei lo wa kan la bok lo wang tha la speaker khatiang case kan nei ka hello when you thing in case kan nei ka hello chat preliminary inquiry ta chon local te meng mai chu tapok ka lo soi chu he thila hian ka signature mo tel na pakhat ma kan nei lo pathian le mi puiza when ni theng ka na hian ka lo hi cheng khat ma ka langai lo bok ole hemi chungchanga
voin ni som pani March sang ni som ni panga ni hian Assembly House bula Congress thalai te pung khomin punguna thlawang an hawa police nen anin nora liam tuar te po anom nual ni a hriat ani Assembly session na kan si amin pungulian chunga mimal taka beina Congress talaken ngoi lo na lan tira hela hian Assembly House ko ta lungoi lo na lan tiran tuma police nan lo tanga ignore kanedi chậm dọc cái này này bị bỏ nhị chỗ anh chỉ sẽ thuộc cái dọn dây mà
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn